Туугандар, ассаламу алейкум. Урматтуу биздин каналдын катталуучулары, жалпы YouTube көрөрмандары, мал чарба көрөрмандары, саламатсыздарбы? Ушул экранда турган музоолуу жаш кунаажындар сатылат, достор. Жалпы саны 5 баш, назар салып көрүп туруңуздар. Мына жетелеп бараткан жерлеринен дагы көрсөтөт, тиштерин ачат, достор. Бул музоолуу. Андан кийин мынакей момундай бооз, мына туйын дегендери дагы бар. Баары бир кородон окшош ушундай кунаажындар сатууга чыгып жатат, достор. Видеого лайк басып каналга катталганды унутпаңыздар. Андан кийин бул бар, туугандар. Көрүңүздөр, бүгүн 22 январь 2026 жыл. Туугандар, адрес боюнча Чүй облусу Сокулук районунда доставкаларын уюштуруп берет. Маселе жок, доставкалар боюнча машина таап берет. Мынакей андан кийин бул бар. Көрүңүздөр, чалып экранда эсин номери турат. Байланышып, сүйлөшүп, баасын соодалашып алсаңыздар, алган саткан адамдарга буйрусун насип кылсын демекчибиз. Мынакей көрүңүздөр, ушундай кунаажындар бүт биринчи туттар экен, достор. Чалыңыздар, туугандар. Алып калсаңыздар жетишип. Мынакей. Şu birinci номердегі 200 кунаажын сатылат. Бой 1.40, 38-40 бой. Соскалар төтөтең, рабочий. Корпо ургачы. Искусственный осеменениядагы уду. Мына кунааж 200. Bunun bağısın 300 min son turatan düşürüp verem. Buna muzolsu. Gündüklü jakşı tuğdumuz onda uzun. 15 günlük muzol. Sındı okunajın. Aceliler. Sağına coş. Soskalar da uzun udobный. Kimde kim maldık olsa. Şu işte. Kunajın bazı 300 min son. Kim var? Altı diş. Ulan. İkinci nomerde şu 200 kunajın. Jakın boz. 9 ayga jakın. Boyu 1.30. Buyursa tuyunda kaldı, jelin taşlap kaldı. Zapasları da, jelin başları yaxşı. Bağısı 200 min son. Sütlü uylardın balları. 200 min kemi var. 4 soskaz işteydi. Рабочий соскалар. Yaxşı korodon alındı bunlar bardығы. 3 baş bir korodonla soskalar. Coş. Zapasları da daha yaxşı. Dişini aç koy. O. Üçüncü nomerdeki
Бұл да бұл 8 ай ашық боз уже желini ташлап қалды. Bunun da boyu 1.30. Bunu açın, kaşka bunu açın. Şuyuz. Bunun ağacının bağısı 190 bin son. Bunlar bağırız küstüğünde asimliğini olgun. Bunun ağacındağı sındı. Yaxşı bunun ağacın. Celinip kalından sapaslar. Coğuş. Ölü bacağını karmadı. 4 söz gazı işteydi. Bu kunağın da sundu öte. Sundu karşı kaldı kunağın. Sundu. Boğası 190 bin son. Var. Dördüncü nomerdeki şu. Anahtar şu suyu. Bunlar yakın boz. Şu gelin orada. Bu boyu 1.35. 35 şu. Bu bağısı 175 bin son. Kemi var. 4 söz gazı işteydi. Celinde zapaslanacak şey. Soskaları var, raboçimle soskaları. Çok soskalar. Hoppa. Bu ikinci tut, birinci tutunda 15-16 litre süt bergen eken. İkinci tut. Onu sıkta baylap notu cündördü. Şu kalktı da sıkta baylap notu. Kayra çık bir de. Bağısı 175 bin son. Yaxşı. Moyundağı ayrıksam no moyundağı cündördü gece kaşınıp. Bayla koysa kaşınıp düşürüp aldı. Dişini açıp koyun öyle. İkinci tuttum. 6 diş. Bol. 175 bin son bağısı. Yaxşı bunu acım bunlar. Beşinci nomerde şu suy bunlar. İsküstüğünde yasimleniye olgun. 8 ay aşık boğuz, jelindep kaldı. Juon, öte juonu. 4-cüsün tuat, 4-cüsün. Жаңы туғанда 18-тен 20-ға чейин сүт берип жүргөн ой. Шуйс. Искусственный осмнение болгон шуйс кеч. Ана ой. 4 söz gazı işteydi. Tepпейт, жоош. Жақын боз. Мына бул үйдүн запастары. Запастары ham өтө жакшы. Желинип калганча. Tepпейт. Arka jagынан эле сагайбаса. Любой жагынан сагасаңар болот. Соскалары дагы жумшак, удобный саганга. 4-cü tut бул. Тишин ачып коюң эле. Bunun baası 200 bin son.
Ha, dişleri çoğumuş. Gürök mü? Al.